Kraj je 11. mjeseca, sezona je za većinu odavno završila, spremili su motore, stavili ih u garaže, prodali ili bacili. Dobro, ne voze svi Talijane. U ovom videu ću s vama podijeliti par savjeta i trikova kako si olakšati vožnju u hladne dane. Sami odlučite šta ide u kategoriju savjeta, a šta u kategoriju trikova. Ove trikove i savjete sam podijelio u 3 grupe. To su besplatni, jeftini i oni ostali. Pa ajmo krenuti sa besplatnima. Prva stvar koja je dosta logična, ali i dalje dosta ljudi ne obraća pozornost na to koliko bi trebali, a to su gume i tlak u gumama. Kako pada temperatura, tako će se i smanjivati tlak u gumama i šansa je da ćemo završiti na cesti sa dosta mekanom gumom, to jest premekanom gumom, što može rezultirati sa prilično nestabilnom i nesigurnom vožnjom, a isto tako može doći i do toga da nepotrebno uništimo sasvim dobar set guma samo zato što nismo provjerili tlak na njima, tako da puno je jeftinije i sigurnije provjeriti tlak prije svake vožnje. To je nešto što bi trebalo raditi bez obzira na vanjsku temperaturu, ali kada su vani temperature niske, to će posebno doći do izražaja. Druga stvar koju isto bi čovjek rekao da je dosta logična, ali opet zaboravimo, a to je da svu opremu koju ćeš staviti na sebe kad ideš na vožnju ćeš držati u kući barem nekoliko sati prije same vožnje. Iako neki ljudi imaju grijane garaže, i dalje je temperatura u stanu ili u kući nešto viša nego u toj garaži. I jako je bitno da se oprema grije u kući na toplom, zato jer inače u suprotnom će tijelo morati uložiti dodatnu energiju kasnije da bi ugrijalo tu istu opremu, pogotovo recimo rukavice koje dolaze direktno na ruke, dakle odmah si obukao hladne rukavice ako nisi ih ugrio i nisi se ni počeo voziti, a već ti je zapravo hladno. To je besplatno i jednostavno, samo se treba sjetiti, a jako je bitno. Treća stvar koja bi isto išla u kategoriju besplatnog, zato jer je za nju potreban samo duct tape. Znači za slučaj da recimo nije jakna kao ova, koja je ipak napravljena za, ajmo reći, i ovu vožnju van sezone i da nema dobar ovaj tu preklop, jednostavno se uzme duct tape i zatvori se onaj preklop preko cifa i to će jako smanjiti ulazak hladnog zraka, to jest prolaz hladnog zraka unutra u opremu. Isto tako s duct tapeom se mogu zatvoriti ove ventilacije ako nisu dobre, ako nemaju poseban još ovaj gumeni dio i tako dalje, ako su malo preprozračne. Iako bilo bi logično da se po zimi i to jest hladnim danima vozi u zimskoj jakni, ali nemaju svi zimsku jaknu, pa onda radimo najbolje s onim što imamo i jedna od stvari koja će tu pomoći je definitivno duct tape. Jedna važna stvar koja je isto tako besplatna, ali je jako bitno je se sjetiti, a to je da svaki put kad staneš, rukavice staviš pod jaknu. Dakle, ljudi koji skijaju će to znat, jer u suprotnom te rukavice ako ostanu vani ohladit će se, šansa je da će se i tvoje ruke ohladiti vani, dok si stao za bilo šta, nuždu, sliku za Face ili Instač, nebitno. I ako stojiš 5 do 10 minuta, ruke će se ohladiti, onda još imaš hladne rukavice i gurnut ćeš hladne ruke u hladne rukavice i nastavljaš dalje vožnju i već ti nije dobro. Upravo zato, kad sam stao, rukavice sam stavio pod jaknu. A ovo tu što imam je nešto o čemu ću pričati malo kasnije. Isto tako jedna bitna stvar koju sam stavio u kategoriju besplatnog, zato jer smatram da to svi imamo, a to je šuškavac. Dakle, nepropusni gornji dio, koji inače uvijek imam sa sobom cijelu godinu, bez obzira da li je ljeto ili zima. I uvijek ga vozim u koferu. On je naravno uvijek u kričavoj boji, a to znate jer ste gledali onaj video o vožnji po kiši. Bitno je da šuškavac je takav da preko svake jakne koju imamo se može navući, dakle čak i preko ovakve deblje, ajmo reći zimske jakne, da se navuče i normalno da se može zatvoriti, jer on će zaustaviti sva strujanja zraka. Dakle, za taj slučaj nam neće biti potreban ni onaj duct tape od malo prije,
i šuškavac se mora moći normalno zakopčat. Dakle, to je to. Ova plastika će mi znači sad zaustaviti potpuno strujenje zraka i na svu odjeću koju sam već obukao će biti jako dobar dodatak i ogromna razlika u temperaturi za mene ispod jakne. Još jedna dodatna stvar je dobra, to je što obično u ovo hladnije vrijeme je i vidljivost nešto lošija, manje je sunca, više je oblaka, ljudi nas ne vide, ovakva stvar dobro dođe. Ista stvar vrijedi i za šuškavac koji bi se navukao preko hlača, također će zaustaviti strujanje zraka dobrim dijelom i bit će nam toplije. Ovo sam stavio, kao što kažem, u kategoriju besplatnog jer smatram da svi imaju šuškavac, a ako nemaju, kud uopće ideš bez šuškavca? Pa znaš da te usred ljeta može negdje oprati pljusak, daj molim te razmišljaj malo. I ovdje prelazimo na jeftine trikove i savjete. Jeftini trikovi, to dosta loše zvuči. Uglavnom stvari koje su jeftinije, a pomoći će nam pri vožnji po hladnom vremenu. Jedna od stvari koju se može stvarno lako nabaviti je ova. To je, ne znam točno kako se zove, ali to je uglavnom flaster koji je ljepljiv s jedne strane, a cijeli je kao materijal nekakvo platno, ne znam točno šta. Tak sam isto i gospođi u apoteci mahao rukama i nogama dok sam objašnjavao šta treba. Ako neko zna kako se to zove, nek slobodno napiše u komentare da riješi tu dilemu i pomogne svima, pa tako i meni. E sad, kako nam to može pomoći? Sa tim flasterom ćemo omotati ručkice od kupunga i od kočnice. Možda izgleda čudno i ne baš estetski najljepše, ali ovo radimo zato da ne moramo stavljati rukavice, to jest prste s rukavicama na hladan metal koji je konstantno izložen zapravo vjetru, dodatnom hlađenju i kao što znamo metal jako dobro provodi toplinu, pa ju isto tako i odvodi od naših prstiju i hladi nam prste, a jako nam je bitno da nam prsti budu što topliji tako da nam rade oni fini pokreti, fina motorika i sve ostalo. Taj flaster košta 23,90, dakle recimo 3 eura. Stvarno nije neka lova, a razlika je velika, pogotovo ako se radi o malo dužoj vožnji na malo nižoj temperaturi. Jedna dosta bitna stvar, nije preskupa, mislim da je 40-50 kuna vrećica toga. U ovoj vrećici je jedan par, 2 komada. To su gel ulošci za grijanje konkretno stopala. Ovi ne znam jel se koriste za skijanje, planinarenje, uglavnom neke ekstremnije uvjete gdje su temperature niske. Oni funkcioniraju na način da se ova hermetički zatvorena vrećica podrapa, uložak se uzme i gurne se u cipelu. Najbolje je pod prste skroz naprijed i onda se normalno cipela obuče. Oni su jako tanki, tako da ne smetaju i mislim da rade nekakvih 3 do 5 sati, ovisi sad koji su i kakvi su. Može ih se kupiti u sportskim dućanima, u dućanima sa opremom za skijanje i tako dalje. Mislim da je vrećica od 5 pari bila oko 40-50 kuna, ne znam sad točno, ali tu negdje. Znači nije neka ozbiljna lova, a jako je velika razlika da li ti se prsti na nogama smrzavaju za vrijeme vožnje ili ne. Oni su istina jednokratni, dakle nakon što prestane grijat, to je to, bacaju se, ali tih 3 do 5 sati stvarno rade ogromnu razliku i ne zauzimaju ni puno mjesta i može ih se voziti ako ništa bar uvijek jedan par pod cicom ili negdje. A ono što sam imao i na početku videa na rukama, to je ovo. To su termo podrukavice. Ove konkretno sam kupio u dućanu sa moto opremom, mislim da je bila u pitanju Novema nova, nije da sad reklamiram, ali nema veze, dobar su dućan, pa nije ni šteta ako ih se malo izreklamira. Dakle, to su termo podrukavice koje koštaju nekakvih 100-tinjak kuna i oblače se ispod običnih moto rukavica. Dakle, one nemaju nikakvu zaštitu ni ništa, ali su napravljene od termomaterijala koji omogućava da i ako se ruka malo uznoji, da ta vlaga se odmakne od ruke i to će napraviti veliku razliku u temperaturi, jer ako nam ostane mokro sve uz kožu, onda brzo jako počne hlađenje i pretjerano smrzavanje.
Mislim da su koštale 100-tinjak kuna. Imaju čak i touch za mobitel pa se mogu skinuti samo vanjske glavne rukavice kad se stane i opet se može nešto odraditi na mobitelu ako treba ili na navigaciji. Isto tako prednost ovih rukavica je što su zapravo male kad se ne nose i ne zauzimaju puno mjesta. Može ih se ovako staviti kod čarape i može ih se imati negdje sa sobom. Ja ih znam i preko ljeta nositi u koferu ili negdje pod cicom, jer kao što znamo u našim krajevima zna i usred ljeta biti u gorskim predjelima ogromna razlika u temperaturi u odnosu na dio uz more. 15 do 20 stupnjeva može biti na isti dan razlike i onda nije loše imati ovak nešto i obući ispod ljetnih rukavica. Razlika je ogromna. Osim termo podrukavica, jako dobra stvar koja olakšava život su i drugi dijelovi odjeće koji se oblače ispod, koji su termo. Dakle, ovo je konkretno termo majica, takvu istu sad imam na sebi. Nije skupo, naravno može se kupiti neki brand u moto dućanu pa će biti skupo, ako baš neko hoće skupo. Ova konkretno je iz Lidla 50 kuna, s tim da sam si dao napraviti ove tu gumice za oko ruke, tako da mi se ne može podići gore. Kad je obučem, ona se oblači najbolje direktno na kožu, eventualno neka tanka pamučna ispod, ali mislim da čak i ne. I razlika između ovog i recimo pamučne majice je nebo i zemlja. I onda ono što je dobro je uz ovo obući preko neki deblji sloj, nekakav flis ili nekakvu vestu, tako da nam se vanjski sloj jakne i svega onog što je hladno više odmakne od tijela i manje nas hladi. Osim ovakvih termo majica postoje i duge gaće koje su od isto ovakvih materijala. Puno su bolja varijanta nego standardne pamučne duge gaće ili one štrample iritantne, ono koje su nas starci tjerali da nosimo kad smo bili klinci. Ono je užas. Uglavnom zato što kod pamuka i tih nekih materijala ako se malo uznojimo, recimo stali smo, ušli smo na benzinsku pumpu, sjeli u kafić ili nešto, malo se uznojimo, ta mokra tkanina će nam ostati cijelo vrijeme uz nogu i još će nas dodatno hladiti, to će biti katastrofa. A ovi moderni materijali su ipak nešto bolje napravljeni u tom smislu, zapravo puno bolje, i dopuštaju da ta vlaga se odmakne dalje od nas i da nas ne hladi dodatno. I ista stvar, takve nekakve podgaće mislim da se mogu naći za 50 do 100 kuna, rade ogromnu razliku kad se obuku, znači ispod zimskih hlača ili čak ispod moto traperica. Isto tako jedna jako bitna stvar koja nije besplatna, ali nije ni toliko jako skupa, ali je presudna za vožnju po hladnom vremenu, to je definitivno pinlock. Dakle, on će omogućiti da nam se, kad je velika razlika u temperaturi, to jest kad je vani jako hladno, da nam se ne magli vizir, jer čim malo padne temperatura, vizir će se maglit i nećemo ništa vidjeti i onda ćemo još morat dignut vizir da bi vidjeli, znači još nam direktno onda ulazi hladan zrak, dakle katastrofa. Pinlock košta od 150 do 250, 300 kuna, ovisno o kacigi. Ne znam točno, možda postoje neki ekstra skupe za ekstra skupe kacige. Šta da radim, tako si kacigu kupio, takav si moraš i pinlock onda kupiti. Ali definitivno bez toga po hladnim danima se voziti stvarno nema smisla. Isto tako jedna bitna stvar je potkapa. Treba kupiti zimsku potkapu. Razlika između zimske i ove ljetne obične je što zimska, znači osim što će biti od debljih i toplijih materijala, imat će ovo proširenje dole, to jest produženje, nastavak, koji se zagura ispod jakne, a ovaj dio naravno ide skroz unutra, pod kacigu, i tu će nam spriječiti puhanje ovo po vratu i to naravno da to ovisi o tipu motora, ali ovaj tu dio vrata nam je jako bitno zatvoriti i onda je ova zimska potkapa odlična stvar jer će spriječiti ulaz hladnog zraka, a ova s unutarnje strane je dio još i podstavljen sa tim stvarno mekanim i toplim materijalom. Fenomenalna stvar, mislim da ova potkapa 100-150 kuna, ali u svakom slučaju
vrijedi svake lipe. Na nekim motorima će možda biti potrebno, bez obzira na zimsku potkapu, još dodatno zaštititi ovaj dio vrata. To možemo napraviti sa skijaškim nekakvim buffom ili nekom takvom varijantom, dakle, koji se prije kacige navuče i onda se stavi tu i ovdje se skroz zatvori strujanje. Iduća stvar koju bih spomenuo, koja sigurno nije isto besplatna, ali radi veliku razliku, to su štitnici za ruke. Mislim da to ne treba posebno objašnjavati, dakle, smanjuju udar vjetra u šake i omogućavaju da nam ruke se manje hlade. Sad tu već dalje idemo na varijante koje ipak jesu skuplje, ali ako se misliš voziti više vremena po hladnim nekim uvjetima, jako dobra stvar za razmisliti, za uložiti novce su definitivno grijane ručke. Konkretno ove grijane ručke su Oxford, koštaju oko 100 eura, toliko sam ih barem platio. I to je nezamjenjiva stvar za vožnju po hladnom vremenu. I ako misliš više vremena tako provest, definitivno razmotriti kao investiciju. Neki motori, mislim da to imaju i serijski koji su više ovako putni i to, ali fenomenalna stvar. Nisam se u životu za niš držao kako sam se držao za ove grijane ručke usred zime. Sljedeća stvar, naravno, ovisi o tipu motora koji voziš, a to je povišeni vizir. Dakle, on će smanjiti udar vjetra u gornji dio tijela i kacigu, glavu, cijeli taj dio, ovisi koliko je visok, ovisi kakav je motor. U onom prošlom videu gdje sam radio recenziju Stroma sam već spomenuo taj vizir, znači konkretno sam stavio GV Airflow. Razlika je ogromna, znači na 10 stupnjeva kad se vozim, čak i ako sam van grada, je to nekad ni ne moram zatvoriti vizir jer jednostavno mi ne puše direktno u lice. Znam da to ne bi trebalo bi vizir uvijek imati zatvoren, ali nekad jednostavno malo otvorim da osjetim taj svježi zrak i to mogu napraviti zahvaljujući tom viziru. I kad ga se kupuje, dobro je uvijek imati varijantu da se može podešavati visina. Osim vizira postoje još neki dodaci. Ja sam konkretno ovdje napravio još ove deflektore za vjetar koji kod Stroma konkretno smanjuju taj takozvani buffeting. Dakle, buffeting i samo puhanje vjetra nisu baš ista stvar. Buffeting je jako neugodna stvar, ali ovo, znači, smanjuje buffeting, ali isto tako i s time onda smanji i strujanje zraka, tako da sva tako vitlanja zraka ovdje ispred, znači u gornji dio tijela i u kacigu su puno manja i kad je vani hladno to radi jako veliku razliku. Jedna stvar koja možda zvuči banalno, ali je ogromna razlika, a to je ako ne voziš jako brzo. Dakle, ako ne voziš jako brzo neće ti ni biti toliko hladno. Nevjerojatno je koliko taj faktor hlađenja je veći kada je veća brzina, takozvani wind chill faktor. Razlika između vožnje 60 na sat i 100 na sat je gotovo neusporediva. Tako da s obzirom na to nije loše malo usporiti, što će još i dobro doći s obzirom na to da kod niskih temperatura su i gume nešto hladnije, cesta je nešto hladnija, nemamo onaj grip uvijek koji imamo kad su vani baš visoke temperature, pa je onda skladno s tim i dobro malo smanjiti brzinu. I za kraj jedan savjet koji bi rekao da je zdravorazumski, ali eto, reći ću svejedno. Nije loša varijanta izbjegavati vožnju motorom kad su temperature jako blizu nule ili ispod nule. Iz jednostavnog razloga, a taj razlog se zove led. Nekad ga ne možemo ni vidjeti i može nas jednostavno iznenaditi u nekom zavoju ili na nezgodnom dijelu ceste. A čak i kad je temperatura, ajmo reći 2-3 stupnja iznad nule, još uvijek možemo naletiti na mjesta di ne očekujemo, a di se led već napravio jer je to samo stupanj 2 razlike i moguća je takva oscilacija na relativno malom komadu puta, ajmo reći. Tako da bi predložio da zapravo ispod 4-5
da se ne vozimo ako baš ne trebamo. Naravno ima i ljudi koji imaju i možda zimske gume i ovakve i onakve za motor. Nisam takvu stvar isprobao, pa neću o tome ni govorit, ali definitivno znam da ne bi volio naletit s motorom, pogotovo ne pri nekoj većoj brzini na led na cesti, tako da savjetujem da kad temperatura padne ipak motor u garažu i sjedi u auto, tramvaj, šta god i to je to i doći ćeš. Isto tako jedna dosta bitna stvar, ako se vozimo u hladnim uvjetima, velika je šansa da će cesta biti posoljena i ta sol naravno će nam završiti svud po motoru i motor treba oprat odmah čim dođemo doma da se ta sol ne zadržava i ne uništava motor. Evo, to je bilo sve u ovom videu o vožnji po hladnom vremenu. Ako sam nešto propustio, slobodno mi napišite u komentarima dole ako ima još neki dobar savjet koji znate, a nisam ga stavio u ovom videu, pa da si pomognemo svi skupa. I ako vam se sviđa ovaj video, kliknite like, share, subscribe, tako da možemo raditi još ovakvog sadržaja. Pozdrav!